dočekali smo da posle 3,5 godine bude realizovana naša ideja izgradnje kuće porodici Vuković u prijepoljskom selu Dušmanići na oko 1000 metara nadmorske visine. Pre 3,5 godine ovo je izgledalo kao nemoguće, ali evo kao što vidite ovih dana su završeni i spoljašnji fasadni radovi na kući i kuća je useljena, porodica Vuković ima konačno krov nad glavom. Kao što smo i počeli pre 3,5 godine kada smo došli sa malom humanitarnom pomoći ovde i kada je pala ideja da se krene u izgradnju ove kuće, tako smo i sada hteli na kraju, na završetku svih radova da dođemo i da donesemo opet humanitarnu pomoć u namirnicama i na taj način obeležimo završetak ovih radova. Ovaj put donatori ove pomoći jesu ljudi iz društva Srpske bratske pomoći iz Kanade. U sklopu naše akcije Savindanske, u kojoj Dveri pomažu ugroženim porodicama u celoj Srbiji uz pomoć naših bratskih organizacija, i ova akcija je sprovedena u selu Dušmanići. Ovim primjerom smo htjeli da pokažemo da ako stavimo porodicu na prvo mesto i ako se dovoljno potrudimo i svako od nas da koliko može i stvari koje izgledaju nemoguće ipak su moguće. Dveri su učinile ono što je do nas. Porodica Vuković konačno ima krov nad glavom. Sada su na redu lokalna samouprava i javna preduzeća koja treba da učine ono što stoji do njih, a to je da obezbede posao jedinom radno sposobnom članu ove porodice, a to je otac Nenad. Ukoliko oni nisu sposobni da to urade, to će uraditi Dveri kada dođu na vlast, a taj trenutak je veoma blizu. Na kraju, kad je kuća završena, red je da uradimo nekakvu rekapitulaciju. Ideja je potekla iz Dveri, organizacija je bila dverijanska, ali veliku pomoć u izgradnji ove kuće dali su naši prijatelji iz Srbije i iz celog sveta. Posebno moramo istaći naše prijatelje iz Južne Afrike, iz Kanade, iz Australije, iz Zapadne Evrope, koji nisu žalili svoga truda i sredstava da pomognu porodici Vuković. Mnogi Dverijani iz cele Srbije su dali svoj doprinos u ovoj akciji, kao i veliki broj dobrotvora iz opštine Prijepolje, koji su pomogli i u finansijskoj pomoći, i u materijalu, i u prevozu, i tako dalje. Na samom kraju, u leto 2015. godine, u ovu akciju uključila se i humanitarna organizacija Srbi za Srbe, koja je obezbedila sredstva za završetak radova, to jest za unutrašnje radove i opremanje kuće. Znamo da su svi ovi ljudi koji su na bilo koji način učestvovali u akciji i pomogli porodici Vuković danas srećni, jer su dočekali da vide kako je akcija sprovedena do kraja. Porodica Vuković se zahvaljuje svima, a mi se molimo Bogu, svevidećem Bogu, da pomogne i vrati još većom merom svima onima koji su učestvovali u ovoj akciji i na bilo koji način pomogli porodici Vuković. Celo srpstvo